Zdravo! Zdravo svima! Evo nas u još jednoj epizodi Spiritualnog kokošinjca. Danas ćemo pričati o novcu i duhovnosti. Zašto se spiritualne osobe boje zarađivati? Ćao Ruža, čao Viljo! Ćao, čao. Evo, ja ću odmah da krenem, cure, i krenut ću sa prvim pitanjem. Prvo pitanje, šta vam se desilo ove sedmice vezano za novac ili vrijednost? Ruža. I kad si rekla ja ću da krenem, ja sam očekivala ti ćeš odmah krenuti pričati. Nećeš nas pitati. Sam malo upustila. To se desilo, jako zanimljivo pitanje jer baš velika stvar mi se desila za vrijednost. I bolje novca i vrijednosti i duhovnosti, to je stalno otvoreno. Ali evo, u ovu nedelju, da baš u nedelju kao dan nedelja, sam bila na nekom bila sam na nekom retreatu gdje zapravo kroz jednu određenu praksu aktivacije sam došla do jedne duboke spoznaje koliko je svako naše postojanje vrijedno. Ne šta smo postigli, uradili, napravili, kakvi smo, da li smo ili nismo, nego samo naše postojanje koliko je ono vrijedno. Jer Bog, kreacija, kako god mi to nazvali, više ja, se u potpunosti izrazilo kroz nas, samo što mi postojimo. I koja je to vrijednost, ali pošto živimo naravno u 3D i u materijalnom svijetu, onda mi imamo ostale vrste vrijednosti koje želimo da postignemo, uradimo i sve ostalo. Tako da evo, nisam znala da ćeš me ovo pitati, ali mi je baš mi se lijepo uklopilo za prošlu nedelju. Hvala ti, Azra. O, divno, hvala ti Ruža. Vilja, šta ti kažeš? Jesi ti imala ove sedmice išta vezano za novac ili vrijednost? Pa imala sam, naravno. Uvijek prije našeg snimanja kreacija ti lijepo sve posloži da bi imali o čemu pričati. Pa išla sam kad je bilo, mislim prije 2 dana, sam išla u grad i nisam trebala, ali htjela sam si nešto, neke stvačice da pogledam. Ništa nisam našla. Ali sam ja našla neke parfeme, neke kremice, sve to onako što bi rekao narod skupo. Ja sam to sebi poklonila od sebe za mene i prije bi ona stara Biljana možda rekla, lakše mi je bilo kupiti za nekog drugog nego za sebe. Kad bi sebi trebala nešto kupiti ili htjela sebi nešto kupiti, uvijek bi razmišljala, pa je li sad to stvarno vrijedno, da li je ok da dam toliko novaca? Baš je bilo da sam osjetila taj mir i da sam osjetila, ne, zaslužujem i ja taj poklon od mene za mene. Eto. To je divno. Bravo, Biljo. Ja sam nedavno bila na radionici kod Eli Orion o obilju i rekla jednu zanimljivu stvar koja mi je ostala kao što radim sad praksu sama sa sobom. Rekla je kao da trebaš da budeš neutralan i kad dobiješ pare i kad daješ i kad gubiš pod navodnike pare. I da budeš samo neutralan, samo to je sve normalno. I onda naravno odmah poslije toga, sada, ovih dana, mi se desilo da ja uvijek, inače od poreza, dobijem jednu sumu para nazad. I to dobijem u ovo doba kad mi treba pred ljeto. I sad sam izračunala porez i sada ove godine tu jednu malo veću sumu neću dobiti, nego ću čak platiti. Ja sam kako sam ili ja sam u glavi računala na te pare. I sad nije samo da neću dobiti te pare, nego trebam još nešto i da platiti. I nije da je sad to neka katastrofa u mom životu, ali naravno reakcija koja ti krene je a ne, ovo je katastrofa, ovo je negativno, ovo je grozno, i da sam samo malo se smirila i rekla, ok, hajmo se praviti da je ovo skroz ok.
I ne mogu reći da sam položila ono perfektno i da mi je bilo sve jedno, ali eto, treniram. Treniram da mi je ok i davati i dobivati. Da mi je nekako to sve neutralno i da imam taj flow. Pa ove sedmice sam imala to iskustvo da sa parama. Hvala ti, Azra, i za usvojit ćemo. Znači, potpuno neutralni. Dajem, primam, Evo, da neutralni. je sve to prirodno. Ko trening. Ja sam to treniram kao praksu, ali eto, nije jednostavno, ali je zanimljivo, pravo zanimljivo. Evo ako, ja ću dalje nastaviti na našu glavnu temu i prvo pitanje je koje je tvoje prvo sjećanje vezano za novac iz porodice? Kao čekamo da nas prozoveš. Biljana, ajde. Ima ih jako puno. Prvo sjećanje. Prvo sjećanje. Pa sad mi je došlo kada sam, ne znam, možda imala 6 godina. I htjela sam jako da mi mama kupi jedne cipele. Jer ja kao dijete sam obožavala cipele. I moja nogica je bila onako jako nježna i morala sam uvijek fine i skupe cipele nositi jer sve druge bi me nažuljale. I sjećam se da moja majka tada nije mogla meni kupiti te cipele, ne znam je li bio kraj mjeseca ali šta, ali jednostavno, mislim samohrana majka je bila. I sjećam se koliko sam ja bila tužna, da ja ali nisam to, zato što ona to meni nije htjela, nego sam osjetila da u tom trenutku htjela je, a zna da djetetu ne može kupiti cipele. U stvari to su bile sandale. Nisam imala sandale za ljeto. Ja sam jako htjela te sandale. I tako da je to, u biti to prvo sjećanje, to kada, ajde da kažem kada roditelj nema. Kada želi djetetu nešto pokloniti, ali jednostavno možda u tom trenutku imaš neke druge prioritete i onda kažeš, ne znam, ne možeš sad dobiti ove sandalice, nego ćeš nositi neke od, ajde da kažem, od 2 godine, prije 2 godine. Da. Hvala ti. Pa ja ću se nadovezati na Bilju. Za koje sećanje nema se para. Rečenica ključna, nema se para. Mora se strpeti, nema se para i nije sad vrijeme. Znači, ceo kontekst je zapravo nema se para. I jeste, to je stvarno bilo, mislim, vrijeme kada su bile inflacije i sva ta čuda. I nije se apsolutno se nije imalo para, zato sam ja, hvala Bogu, povukla jedno uverenje na kom sam onda morala da radim, a to je da para se nema, da se jako teško zarađuje, jako teško, i da je to borba. To je muka živa. Čak ima i ta neka rečenica, kao muka živa. Nešto doći do para, doći do nečega, to je muka živa. Eto, tako da mi je to negdje, kako si rekao, koje je prvo sećanje, prvo mi je palo na pamet kao nema se para. Rečenica iz kuće, nema se para. Tako da, eto, to je moje sećanje. A tvoja, Azra? Jo, hvala vam. Rekla bi da apsolutno kao da smo u istim familijama živjeli, ali palo mi je na pamet jedna stvar koja mi se desila kad sam možda imala jedno 5 godina. Imala sam jednu prijateljicu tu iz komšiluka koja je bila malo starija i ja ne sjećam se zašto i kako je to se počelo, ali ona je mene nagovorila da uzmem malo pare iz kuće da mi nešto kupimo. Vjerovatno neke slatkiše, ne znam. I ja i u našoj kući je bila ona ladica gdje tata stavlja siću, znaš, iz džepa. I to su neke male sitne parice, znaš, što neće da nosi. I ja sam uzela, ja ne znam koliko, ja nisam ni znala, ja sam imala 5 godina, nisam ni znala koliko je šta. Ja sam nešto tu uzela i tata je to skontao. I kako je skontao, nekako osjećala sam da cijela familija i brat i tata i svi su me nekako shame, kao da sam uradila ne znam šta, ukrala si pare, znaš,
To je kao da sam uradila nešto najgore na svijetu. Da sam ja poslije toga imala takav neki strah prema parama, da je to tako nešto napeto i grozno i ne čin što sam ja uzela bez pitanja, nego zato što su to te pare. Znaš, da sam uzela nešto drugo, tako sam ja to interpretirala, bilo bi, ajde, samo si nešto ugra, nemoj to više raditi. Ali pošto si, kako si mogla pare znaš, ukrast od svoje familije? Znači, to se toliko se osjećala grozno kod to malo dijete, da ja od tada se bojim para. Meni su pare, ja sam kao nešto, samo nemoj da moram misliti na te pare. Samo ignoriši. Eto, od tada. Pored svega ovoga isto što ste vi rekli. Ali to mi je bila jedna mala trauma iz djetinjstva. Hvala ti, Azra. Hvala ti. Mislim, ja sad želim podijeliti svoje, pošto kako si ispričala i kako mi je zapravo to ostalo, isto tako nešto imala 5 godina, ne nešto sitno, dete na bicikliću, jedva okrećane biciklić i mene moji pošalju u radnju, ja nešto kupim. I daju mi parice. I stave mi pare u kesu i na biciklić ideš ti u radnju, ne znam, kupit hleba, otko znam šta da kupim. No, usput ja sam to izgubila. Ja nisam imala pojam pare, ja sam to izgubila i došla sam tamo na tu radnju i tražila sam da mi daju i kao da platite, pa ja nemam para, čim da platim. I ništa, meni je to čovjek dao, on je napisao, tad još nisu postali mobilni telefoni, nego prosto nazva moje, dobio i rekao kao da sam ja došla bez para. I ja se sećam, kad sam ja došla kući, sad kako si ti to ispričala pa mi je došlo sećanje, kakvu sam ja dobila grdnju, objašnjavanje, kaznu, zato što dete od 5 godina je izgubilo para negdje usput. Totalno, mislim, prvo nije za dete da ode sa 5 godina, no to takva su vremena. I da se ja onda pokupila isto tako, aha, nešto oko para, ne, to pare vode u neku nesreću, u neku grdnju, nešto pare odvedu. Tako je, hvala ti, Azra. Hvala tebi. Da, evo, sad znamo da ipak počelo iz djetinjstva. Počela je tema iz djetinjstva. Iznenađenje. Evo da nastavimo ovako možda dalje u životu. Gdje ste najviše osjećali krivicu oko zarađivanja? Je li ima negdje vezano ili za posao ili za zaradu gdje vam nije bilo ugodno toliko zarađivati ili da vam je bilo da zarađujete premalo pa se neugodno oko toga osjećate? Kako vam je to bilo kad ste malo stariji onda bili i počeli raditi? Biljana, ajde. Mogu ja početi. Znači, ova moja prva, ajde da kažem, traumica, mislim nije traumica, ali za dijete je to nešto želiš, roditelj ti u tom trenutku jednostavno ne može omogućiti, mislim, možda ona to meni i mogla priuštiti, ali je rekla šta ću je priuštiti, dijete ima još 2 pari cipela, ali eto to je ostalo u mojoj glavi da nešto ne mogu dobiti, sad se ja moram u životu truditi. Znači, ako ja nešto želim, da ja moram u biti to sebi priuštiti i da se moram boriti. Da moram zaraditi te pare, kao što ste vas dvije rekle. I onda sam ja počela raditi sa svojih nekih 16 godina. I dobro, nisu to bile sad neke velike pare, ali meni to nikad nije bilo dosta. Ja sam uvijek htjela da ja sebi mogu sve u životu omogućiti, da ja ne ovisim o nikom, da ja nikoga ne moram pitati. Ako ja sad želim sebi kupiti neku torbu ili cipele, sandalice od ne znam nija koliko eura, da jednostavno to mogu. I onda sam uvijek imala tu potrebu da ja zarađujem sve više i više, jer to mi je naravno davalo neku sigurnost. Jer to dijete u meni onda se osjećalo
nesigurno, osjećalo se i odbačeno kad je reklo ne, jer te potrebe u tom trenutku nisu bile ispunjene, tako da sam ja rekla, ok, ja ću sebi sama svoje potrebe ispuniti i onda sam, mislim sad koliko je to zdravo, možemo napraviti jednu epizodu o tome, ali u jednom trenutku sam baš imala tu veliku želju da ja da dosta dobro zarađujem i da ja sebi u životu mogu sve priuštiti i da ne moram gledati koliko nešto košta, nego jednostavno ima se, može se. Da. Divno. Ja, Biljana, hvala ti puno. Ruža, šta ti kažeš? Evo, nadovezat ću se. Nadovezat ću se, ima se, može se. Tako da, a onda na tvoje prošlo, Azra, nema se, krade se. Tako da tu je sad, što se tiče para, mislim, slična situacija i ovo što je baš Biljana rekla, možemo snimiti epizodu čitavu koliko je to zdravo i gde nas to zna odvesti, ali to je put koji mora se proći. Znači, dete koje je iz siromaštva, nećemo više tako, ja ću u životu sebi stvoriti i, što bi se reklo, biti sam svoj gazda. Znači, ja ću sebi stvoriti i imat ću bukvalno da nemam osjećaja koliko ovo košta, jer imam ja za ovo, nemam, nego da uđem i da imam tu jednu vrstu slobode. Sjajne to stvari, stvarno. Bilo je savršeno kroz život kako je, kad su bili ti trenuci da li nešto košta 5, 10, 50, ni džepa ni u džep. I to daje jednu vrstu slobode, naravno, ali to daje meni je to dalo jako tu vezanost. Ako sad ovo sve propadne, šta ću ja? Kako ću ja? Mislim, tamo sam se navikla na ovo blagostanje, šta da radim ako sve propadne. I tu sam jako vezala svoju vrednost. Jako mi je otišla vrednost u to koliko sam ja sposobna, koliko ja mogu, koliko ja imam i sve ostalo. A ne, sa početka, ne da je vrednost u mom postojanju, nego u mom postignuću. Super, kada to sve odreknem se toga, pređem na drugu stranu, gde je sada moja vrednost? Eto, tako da mi se tu desi jedan veliki krah u životu. Desio mi se zapravo unutar mene i unutar moje vrednosti, jer, kažem opet, kad krene deca, barem ja sam tako imala iskustvo i ovo je moje iskustvo, kad krenem iz siromaštva, siromaštvo je nesigurno, pare, nova će mi dati sigurnost, idem ka tome. Znači, sigurna ću biti, i onda ću moći ispuniti svoje želje, potrebe i sve ostalo, ako budem imala para. Zato sam se jako vezala i to radila i svoje rane i svoje praznine i onda sam to morala da pustim, da bi zapravo u životu kreirala i radila iz svog srca i da bi to radila iz svoje dovoljnosti, a ne jadan mali bedni crv sam, ako budem imala para biću, onda neću biti mali bedni crv. Biću i dalje, nego samo ću se drugačije ponašati. Eto, odoh ja ne znam gde. Azra, izvoli. Super si, ostala si na temi. Ne, divno, hvala ti puno, Ruža, baš interesantno. Pa kod mene isto slično, u biti isto. Ja sam kao Bilja počela raditi sa 15-16 godina i krenula sam sa tom istom energijom. Sad ću ja zarađivati za sebe i mislim, ja sam krenula raditi zato što htjela sam samo da ima više. Htjela sam da idem u Bosnu ljeti i Švedske i htjela sam da si kupim kao Bilja sandalce i ja sam htjela dizel farmerke. koje moji roditelji ne bi meni platili. I imala sam tu motivaciju. Ali onda na fakultetu mi se to počelo jako mijenjati. Ja ne znam, sad bi mogla cijela epizoda šta se me tu sve desilo podsvjesno, ali ja sam išla na magistarski i poslije toga sam htjela da volontiram. I onda sam shvatila da volontiranje je za osobe sa parama. U biti ja sam htjela da radim za organizacije, nešto pomažu ljudima, ali sam skontala da tu možeš samo ući ko volonter. Znači, nema posla tu. Znači, jako malo ljudi tu radi u biti.
I jako je teško upasti iz prve kao zaposlice, nego ono kreneš ko volonter, pa ovo pa ono. I ja sam nikad nisam imala para da budem neki volonter. Ja sam, mislim, morala raditi ili studirati ono, nešto ili drugo. Nemam para za ništa drugo. I to me nekako razočaralo i onda poslije doktorata sam upala u cijelu scenu ljudi koji rade, koji su naučnici. I u biti taj cijeli posao je da ti radiš iz svoje u biti strasti, zato što ti hoćeš da pomažeš svijetu i da istražuješ nove stvari. I tebe ne interesuju pare. I nekako radiš iz morala i zato što si ti dobra osoba i radiš jako, jako puno i ne zarađuješ. To stvarno niske plate. Mislim, ako ništa u zemljama gdje sam ja radila. I tako da sam ja nekako prihvatila, to je moj put, da ću ja biti uvijek bez para. I ja sam sebe uvjerila da mi je to apsolutno ok. Da ja ne želim imati ni kuću, ni stan, ni auto, ni ništa. I tako sam se uvjerila i da ja ne želim ni da imam skupu odjeću, ni torbicu, ni ovo, ni ono, nego ja hoću da budem tako slobodna. I ja sam to nekako skontala da je to super, ali u meni je uvijek bilo nešto. Znači uvijek nekad želiš da imaš, ne znam, da odeš negdje na put. I nekako sam mislila da će pasti s neba i to se promijeniti. Ali dok nisam počela raditi na sebi, nisam skontala šta ja to sve u biti mislim i koja su mi uvjerenja. I da počnem nekako malo vidjeti da su i to neke maske. Tako da meni je, krenula sam u jednu smjer kao sad ću ja zarađivati biti samostalna da sam otišla u onoj smjer da evo mene u istoj situaciji uvijek nikad nema par. Tako je bio moj put. Evo, i onda bi se dovezala na sljedeće pitanje. Jel mogu ja još nešto nadodati? Može, naravno. Hvala ti na ovom, Azra. I mislim da se to jako često dešava i jako lako možeš ići iz jedne krajnosti u drugu krajnost. Daću svoj primjer. Znači, slično kao Ruža i naravno kao ti, ja sam mislila da je moja jedina sigurnost u mom životu ako ja imam siguran, stabilan posao i ako mjesečno zarađujem ne znam nija koliko parica. I onda u jednom trenutku, kada sam dala otkaz, sam baš to primijetila koliko sam ja vezala baš tu stabilnost i sigurnost za svoj posao. I ja sam samo sigurna kada to. I tu je onda u biti bilo za mene bitno da tu sigurnost i stabilnost ponovno nađem u sebi i da znam šta god da se desi, i ako ostanem bez para, mislim imala sam para i još uvijek ih imam, hvala dragom Bogu, ali ti dođe u tom trenutku i ako imaš para, a šta ako nemam, a šta ako ovo, pa šta, baš osjećaš taj osjećaj nesigurnosti i koliko sam se ja, kao što sam rekla, samo vezala za to ako imam taj neki posao u firmi, onda je sve ok u mom životu. Ali šta se isto može desiti kada daš otkaz i kada u biti ti kreacija da tu šansu da ti sad sebe možeš iz početka kreirati. Znači ti možeš iz početka biti šta god ti želiš. I onda u jednom trenutku, bar tako kod mene je došlo, pa meni to ne treba. Meni ne treba ovo, meni ne treba ono. Znaš, ok mi je da ja sad, pa ni da to toliko puno ne zarađujem. I to ću da kažem da, mislim da je tu granica isto jako tanka i da trebamo naučiti da je ok ako nešto radiš iz svog srca i da ti se ta energija vrati. Apsolutno se slažem. Želim se sad ja nadovezati. Ajde. Za parice u pitanju, to ode. Baš ovo na Biljaninu priču i hvala ti jer je stvarno pretanka granica. Jer koliko god se tamo vežem kao to mi daje sigurnost, ono mi daje bitnost, svašta nešto. Mislim, stvarno pare mnogo toga daju. Baš je dobra stvar. Slobodu, sve i svašta, ali je kad se vežem i kad odem u disbalans, mislim, odem u vezanje i odem da nije sigurnost u meni nego u njima, onda isto ovako, ja u mom slučaju zatvorim svoju firmu i selim se, napravim totalni restart u svom životu
I onda je jako lagano može se pobeći u taj deo, a ne, koliko imam, toliko imam. I negde se izgubi vatra stvaranja. Ne vatra stvaranja para, miliona i kamiona, ne, nego vatra stvaranja života. Vatra stvaranja, kreiranja. To se negde zna jer kao, ja bih rekla sa strane elemenata, jako se nekako uvuče se kao u prepuštanje u vodicu, nema veze gde me odvede i nekako se ugasi ta vatra. Tako da evo, i meni se desilo, ja to zovem vakum, da sam ušla u vakum i da sam bila u vakumu gde ne znam gde dalje. Gde dalje, jer iz neke vatre sam došla u potpuno nevatru, ja sad trebam zapravo da samo tako goruckamo malo. Da nađeš svoju novu vatru na neki skroz novi način, možda. Iz drugog ugla. Pa super, ovo je super uvod za sljedeće pitanje. Zašto mislite da spiritualni ljudi imaju otpor prema novcu? I da se to često u spiritualnosti javlja, da je to neduhovno ili imaju neke otpore i pokušavaju biti što skromniji moguće. Aj, Ruža, možemo početi s tobom. Ja sam jednu rečenicu reći kao, to je to od mene. Pa duhovnost je viša razina, a materijalno i novčano to je niža razina. I mislim, kad si duhovan, onda si slobodan, a kad si materijalan, si ograničen. Mislim, ovo je sve bilo ironično, jer to je moje milo. Neko gledanje jako dugo, jako dugo. Meni je zapravo, Nikola Tesla je meni bio moj idol u srednjoj školi i onda je on, mislim, njegova cijela priča i kako je on prosto svega se odrekao materijalnog, na kraju umro u siromaštvu i sve ostalo. To je meni bilo wow, koja je to veličina, koja je to da ti zarad svog srca, ništa ti nije bitno, samo ti iskažeš svoje srce. I to je stvarno prelepo. Ali kada se ode u taj neki osjećaj, ne, ja sam duhovna, ali ne iz svoje istine, ne iz svog srca, ne iz svog stvarno Nikola Tesla primjera, ne iz toga, nego iz primjera ja ću biti duhovnija. Ako se ja odreknem para, onda sam ja duhovnija. Mislim, onda imam veću vrijednost. Onda sam bitnija. Ako, ne, pare to je nešto prljavo i generalno negde mi imamo globalno, znači imamo na nivou društva da su pare prljave. Jer nekako mi na Balkanu ovde, kad je neko malo više bogatiji, pita se kako se snašao. Ne kako, da li on to radi iz srca, nego kako se snašao. I onda je to negde podsvesno nama kao, pare su prljave, duhovnost je čista, to ne ide zajedno. To moramo da odvojimo. Eto, tako da u mom primjeru je to bilo i druga stvar na koji dan danas radim, znači apsolutno nisam prosvetljena i ništa od toga. I dan danas radim, to je kako proceniti novčano duhovne stvari. Znači, ono na čemu ja radim, ne znam sad, šolja, čaja, košta toliko i toliko. I sad razlika je možda da li si na aerodromu, da li si u avionu, ali neće aviokompanija ta i ova imati neku drastičnu razliku. Znači, to je sve tu negde. To se zna koliko šta košta. Ali kod duhovnosti i kod nečega što nije materijalno, kako procijeniti svoju vrednost. Ne vrednost tog proizvoda, šoljice kafe, nego svoju vrednost. Tako da evo, i dan danas radim na tome kako procijeniti svoju vrednost kad je ona neprocenjiva. Ne znam, ne može mi, nije to šoljica kafe. Nije to nešto što je merljivo, nego je to prosto nemerljiva stvar i kako to procijeniti. Pa evo, ako imate vi kako da mi pomognete, ja sam tu da vas saslušam. Biljana, izvoli. Pa evo, ja ću dati jedan svoj primjer. Znači, ja sam radila u IT-u i zarađivala sam jako lijepe parice. Moja majka, koja je 40 i nekoliko godina, radila u bolnici kao medicinska sestra. Mislim, jeste zarađivala, ali nije toliko zarađivala kao ja. Zašto? Mislim, to je već naš
kolektiv i kako smo mi odrasli da za nešto je ok dobiti ogromne pare, a kada ti radiš, ajde da kažem, neki posao sa ljudima, kada radiš sa energijama, možda taj neki, ajde da kažem, duhovan ili spiritualan posao, onda to nije ok. I onda su ti ljudi isto tako plaćeni. I to smo mi naravno onda, bar ja tako razmišljam, isto negdje nesvjesno preuzeli. To što je Ruža rekla, da je ok ako prodaješ kavu, na primjer, ili imaš neki svoj kafić, da kažeš, ne znam, ta kava košta 3,50, 4 eura, nebitno, ali ako ti radiš sa energijama, na primjer, onda nije to ok, znaš, jer ti si duhovan i to nije ok primiti taj novac i bolje ti da daješ džabe. Jer ako ti daješ džabe, onda si ti dobra osoba i onda si ti duhovan. A to se, mislim, i oslikava, kao što sam rekla, na našem kolektivu. Mislim, neki poslovi, kao što sam ga ja radila, su zašto bi ja dobivala toliku plaću? A zašto neko koji radi sa ljudima, koji pomaže tim ljudima, koji njeguje te ljude, koji ih možda i prati, ne znam, u procesu kad su na umiranju, dobiva male parice. Jer smo jednostavno definirali da kad si ti u toj duhovnosti, ti moraš biti dobar čovjek, moraš biti dobra curica i poslušna curica i ne smiješ uzimat. Eto. Divno, mislim divno, grozno, ali divno si to objasnila, Biljo. Da, meni se desilo da stvarno iz već istog uvjerenja sam ušla u spiritualnost koja ima isto uvjerenje i to sam tako nastavila. Uvjerenje koje je bilo, ako radiš nešto iz srca i nešto što jako voliš, trebaš se jako truditi i nemat para. Znači, to ne radiš za pare. I to je uvjerenje koje znači da onda ti ne treba da zarađuješ puno. I onda kad sam krenula u spiritualnost, meni je to onda naravno pasalo. Sam već imala to uvjerenje i već ga živjela. I jako mi je pasao taj, a neću reći sad budistički, ali ja sam krenula sa budizmom pa tu je bilo jako puno skromnosti i nemati stvari i ne vezati se sa stvari. I onda mislim da kad počneš nekako učiti o tome, stvarno izgleda i možda se tako prije pasalo u svijetu da je tako, da ako ideš na spiritualni put i ako hoćeš stvarno da postigneš malo više neke razine i da to razumiješ i da ideš duboko, ne trebaš se vezati ni za šta, ali nije objašnjeno, ja mislim, da ti možeš imati svašta, imati obilje stvari i para i isto tako naučiti da se ne vežeš za to. Ja mislim da ti neće puno pomoći, evo ja koja sam živjela sa jako malo para većinu života, neće ti puno pomoći ta pod navodnike patnja bez para, gdje se stalno moraš misliti kako ćeš platiti račune, gdje živiš i ovo, da naučiš nevezivanje. Jer čak ti može, mislim, aj sad, možda ovo nije istina, da čak ti može biti suprotno, zato što ti si stalno u nekom manjku i ne živiš lagano, kako da kažem, da plaćaš, recimo, plaćaš račune lagano, ne plaćaš i lagano, nego stalno se moraš mislit. Imaš uvijek taj mali stres. Nije lako naučiti kako se ne vezati za to. Tako da, po meni, mislim, ne mogu reći, nisam nikad bila biljoner, pa ne mogu reći kako je to. Volio bi to iskusiti, samo da vidim. Da istražim kakve su to dvije realnosti. Ali iz svog iskustva mogu reći da to u spiritualnosti ništa ne pomaže nemati puno stvari. Mislim, možda si laganiji, možda imaš manje obaveza, ali ja imam osjećaj, možda griješim, da sad imam brdo stvari, da sam došla do nekog nivoa da ne želim imati, da me težina stvara obaveze, nego svoje vrijeme provodim što više učenju spiritualnom, raditi strastvene stvari kao ovaj podcast sa vama, da nekako ne vidim kako bi me to opet pojelo. Možda bi, ko zna, i to je učenje.
ne znam, makar mene je sve ovo što smo učili do sada inspirisalo da iz spiritualnog ugla postanem jako bogata i da vidim kako je to. Da mogu reći, jer nekako više ne vjerujem ni jednom ni drugom uglu. Mislim da je sve to isto i da ti kad si na spiritualnom putu i kad učiš nevezivanje i slobodu i takve neke stvari, malo dublje, ja mislim da imati i nemati ti je isto, samo učiš iz dva druga ugla. Hvala ti, Azra. Hvala. Želim da se Možemo svi biti onda bogati. želimo, da, kao iskustvo siromaštva znamo. Bože, kreacijo, kako god, daj nam iskustvo bogatstva da vidimo kako je to biti multimilioneri. Evo, samo zbog toga. Ni zbog čeg drugog. Ni zbog čeg drugog. Vezat se nećemo. Ne, hvala ti, ali evo što je meni prošlo kroz glavu, jako lako sam se vezala i za siromaštvo. Nema to veze sa bogatstvom. Jer siromaštvo daje mi jednu zonu ugode. Neće me ljudi daviti, idem na kafe kad znaju da nemam para. Neće me pitati, hoćeš ići, ne znam, na putovanje kad, šta će me pitati? Neću ja morati da razmišljam, pošto nemam s čim da platim. Tako da siromaštvo isto tako da je jako puno beneficija i znamo se jako dobro vezati za to. Isto koliko i za bogatstvo. Nije da kao siromaštvo mi odbijamo, pa da odbijamo ne bi to kupili. Ne bi to Ne bi iskusili. bilo toliko bez para. Da, i znaš koje sam ja uvjerenje isto tako skontala jedno? Je da kad nemaš para, tako je fino zato što, pošto sam ja prirodno uzmam veliku odgovornost za sve. Ako nešto trebam raditi, ja se osjećam, sve je na meni, kao. I onda sam morala raditi na tome, ali kad nemaš para, onda ne moraš pomagati drugima vezano za to. Znači, neće ti doći oslonit se ljudi na tebe, jer znaju da ti svakako nemaš. Ako ništa u jednoj temi, ne dolaze. I tako dalje, i tako dalje. Da, ima puno uvjerenja koje sam otkrila što je super biti taj što nema. Ma je, ali htjela bih još ja nešto reći. To je jedna velika odgovornost, baš imati puno para. Ja mislim da jako puno ljudi ne želi imati tu odgovornost i samo kad poslušamo ljude koji su baš milijarderi, bilioneri, kako god, sa parama ti dolazi stvarno velika odgovornost, jer ti pare moraš uložiti. Mislim, onda ti se javljaju nećaci, rođaci. Pa kako si? Smo se dugo čuli. Ali šta sam htjela reći, prije par godina sam čula jednu rečenicu, ne znam od koga je, i kaže, pare u biti pokažu tko si ti. Jer ako si ti škrt kada nemaš para, ti ćeš biti ta škrtica kada budeš imao para. Tako da ja mislim da je ako stvarno želiš uživati u tim paricama i imati to iskustvo, da je prvo stvarno potrebno da napraviš taj veliki rad na sebi, da ti dođeš do toga tko sam ja i onda nema tog vezivanja. Jer kao što je i Ruža i ti, Azra, što ste rekle, lako se vezivati za siromaštvo, jer lijepo je biti siromašan. Ti imaš tu slobodu, nemaš odgovornost, razumiješ? U čeg ću ja sad ulagat? Ne možeš daleko dalje. To je meni isto bilo. Znaš, svi misle a da, to je jedini problem, u čeg ću ulagat, ali to su ozbiljne odluke, Jesu. ja u svom životu stvarno ima jednu ili dvije osobe koje stvarno imaju ozbiljne pare i neka imaju jer su stvarno napravili svoje firme, ali to su ozbiljne odluke, šta ćemo mi sa tim novcem, jer nećeš ti milion eura držati, ne znam, na svom žiroračunu. Tako da, puno ljudi to jednostavno ne žele, samo to je nesvjesno. Mi to ne kužimo, mi kao kažemo želimo, ali da li si ti spreman primiti to kad ti dođe? Šta da ti sad dam, ne znam, milion eura, da li bi ti to mogu uopće primiti? Koga ću onda kriviti? Čekaj, kako ću onda igrati ulogu žrtve? A nemoj, molim. Ja sad jesam, ali da, razumijem na šta misliš i da, slažem se, zato
zato ja prije nisam ni imala. Ali htjela bih se okrenuti na temu kako vi naplaćujete svoj rad, pogotovo spiritualni rad i šta je tu najteže. Ono, Ruža je počela pričati o tome, ali htjela bih čuti je li ima još nešto za dodati, pa onda Biljana da odgovori. Šta je najteže u naplaćivanju i kako to sve funkcioniše? Vratit ću se na staro. Evo, to je stvarno meni jedna od stvari koja je teško naplatiti nešto što je neprocenjivo. Što nema, mislim sad sve više i više zapravo ljudi imaju svoje prosto tretmane, kurseve i onda vidiš cene, ali je to stvar koja je iz mog ugla dosta neprocenjiva. Mislim, neprocenjiva je vjerojatno i šoljica kafe, nego smo je mi procenili na 2,5. Sve je to neprocenjivo, ali smo mi dali neku vrijednost, neku cenu. Sad, što se tiče zapravo tretmana, energetskog rada, bilo šta od toga, iz mog uvjerenja, znači samo iz mog uvjerenja, mi je dosta teže da procenim. Jer nekome šoljica kafe, mislim, možda stvarno nekome šoljica kafe promeni život. Stvarno, mislim, sve je moguće i jako poštujem kafu, ali ono što može jedan tretman nekom uraditi, jedna duhovna praksa, jedna šta god, bilo šta, to je čovječe neprocenjivo. I kako onda da to ukalupim u 30 eura, u 50 eura, u 300 eura, nebitno, u koju god cenu. Tu je meni negde stalno kvaka neprocenjivosti zapravo bilo kog energetskog duhovnog rada. A opet to je taj deo što ti si se vratila, Azra, na budizam i na sve to. Jako dugo je zapravo ceo taj duhovni rad bio besplatan. Znači, bio si stvarno veći duhovnjak jer prosto tako je vrijeme bilo, da je bio si veći ako se odrekneš svega, odeš u planinu, u pećinu, meditiraš ili ako radiš to besplatno. Onda je došla jedan talas, novi talas energije, zajedno sa gospodinom Ošom, koji je pokušao da spoji zapravo da duhovni i fizički čovjek je jedno, da je materijalno i duhovno potpuno jedno. Mi smo imali tu kao jako razdvojenost. Sad, dolazimo svi mi koji zapravo to gradimo, da to spojimo, da dajemo zapravo da ja uvek krenem od toga, molim te, uzmi, naplati mi nešto, bilo šta da mi radiš, šta god. Tretman, bilo šta, molim te, naplati mi to, da ne moraš svoju energiju još trošiti, ići zarađivati pare kod Pere Perića, a onda ćeš meni dati polovično, jer prosto nećeš imati cijelu energiju. Ko kad bi zarađivala samo od rađenja, ne znam, tretmana, radionica, onda nemaš potrebe, možeš se 100% u to dati. Eto. Tako da, obrni, okreni, evo, možeš ti nam reći, ili Biljana, kako da to spojimo. Ja bih se dovezala, pa ću onda pitati isto pitanje Biljanu, šta vidim u zadnje vrijeme, ne znam je li to zato što mi dolazimo sve bliže i sami smo završili školu da radimo tretmane energetske i vas dvije ste počele da radite i ceremonije šamanske i još ostale stvari ako hoćete da dodate. Je li to zato što smo mi došli do tog koraka, pa sada smo možda svjesni, ne znam, ali imam osjećaj da zadnjih godina stvarno ljudi počinju, iako se ne bave spiritualnosti, spiritualnim putem, znaju sve više i više, ili samo to postala moja realnost, šta je energetski rad i možda ne u detalje, ali osjećam da se više i više otvaraju prema tom vrsti liječenja ili traženja kako da pomognu sami sebi u životu i mislim da sve više i više će biti prostora i traženja za takve tretmane koje mi radimo, na primjer, da pomognemo ljudima i da im bude lakše svakodnevnice i da nešto nauče kroz to.
I tako kako se to mijenja, mislim da će se isto mijenjati i bit će, ja se nadam, lakše nam razumjeti kako da se skladimo sa cijenama i sa naplaćivanjem i bit će svima malo to nekako normalnije, pod navodnike, jer smo baš u prelaznoj fazi mi, gdje, kako si fino Ruža objasne kako je bilo prije i kako je sada to počelo da bude skroz neka normalna stvar, da imaš tretmane, da ideš na tretmane i oni se plaćaju. I da ljudi počinju živjeti od toga, kao što vi već krećete, ja isto želim ići tim putem, da bukvalno mi to bude posao. Ali ako će mi to biti posao i mi živimo u ovoj realnosti gdje se živi od para, naravno da trebaš naplatiti. Ali stvarno nije lako. Nije lako jer smo nekako, po meni, u nekoj prelaznoj fazi gdje se stvari jako puno mijenjaju i gdje smo, što ti kažeš, mi smo ti sada što trebamo da stavimo temelj toga. I sreća, radili smo puno na našim uvjerenjima, ali još uvijek oni su tu i treba to nekako da sklopiti se s tim, da skontamo šta je stvarno vrijednost i koliko ti želiš da staviš cijenu na nešto. Ali isto, ja mislim da je jako potrebno edukovati ljude šta je to što mi radimo i da znaju, jer će onda ljudi znati zašto plaćaju. Ja mislim da je to jako bitno, da ljudi znaju stvari i to je tek nekako počelo. Tako da, interesantno je doba za ovu temu i ja mislim, i za ovakav rad. Kao posao, na primjer. Biljo, što ti kažeš na ovu temu? Jesi ti naučila naplaćivati svoj rad i kako se osjećaš kad to radiš? Na putu sam. Pa baš to što, hvala ti Azra, hvala ti Ružo, baš to što ste rekle i sad baš ti Azra, mislim da se sad stvarno ta vrijednost u našem kolektivu mijenja i da će doći jedno doba u kojem će energetski rad biti više cijenjen, ne samo energetski, nego to što sam ispomenula na početku, taj neki rad kao što ga moja majka radi u bolnici, medicinske sestre, svi ljudi koji rade tako sa ljudima, da će to biti cijenjeno ili više cijenjeno. Ali ono što sam ja primijetila je da mi u biti jednostavno naša uvjerenja koja imamo, jednostavno preslikamo kada uđemo u taj spiritualni svijet. Jer koliko puta radimo neke poslove, a plaćeni smo katastrofa. Mislim kako ćeš ti onda naplatiti svoj rad ako kreneš u tu neku spiritualnost? I naravno, meni je to isto na početku bilo teško, jer imaš jednostavno ta uvjerenja koja su onako duboko u tebi i misliš si joj, pa ne mogu ja sad. Ali kad shvatiš to isto što je Ruža rekla, prvenstveno što mi nismo prošle samo jednu školu. To je bilo godina i godina učenja, doktoriranja, sami na sebi, kopanja, isceljivanja, otpuštanja, prihvaćanja, šta god, dok smo sve tri u biti krenile da kažemo ok, sad mislimo da smo dovoljno sazrele iznutra, da sebe poznajemo, da bi mogli raditi sa drugim ljudima. Tako da, i to je ta vrijednost kada ti shvatiš da to nije sad, ja ću ti sad napraviti tretman i pa ne mogu ti sad, naplatiti 50-60 eura. Ali kad ti shvatiš koliko si ti truda uložio, koliko si i novaca uložio, mislim, nijedna naša škola nije bila za džabe. Neke su koštale ohoho. I neki od nas su čak morali i kredite uzimati za takve škole, jer vrijede. I kada meni je to pomoglo, kad sam shvatila samo malo, ali ja zadnjih 10-12 godina sam intenzivno radila na sebi. Znači, nisam ja napravila jedan kurs i evo me, dragi ljudi, ajde! Mislim, sad kad se mene vidi, niko ne bi mislio, ali zato što to meni to, ne želim da izgledam kao žena puno obilja i što jesam.
Ali to mi je pomoglo jednostavno da shvatim koji sam put ja prošla i koliko sam ja investirala u sebe i koliko još uvijek investiram u sebe i dalje ću investirati u sebe. I tu da onda stavim cijenu za koju ja mislim da je ok. Jer naravno na početku ne praviš ti te neke cijene da sad gledaš, aha, moja konkurencija, koliko stavlja Azra, koliko stavlja Ruža. Ne, to se u ovom svijetu ne radi jer konkurencije nema kao prvo. I osjetiš ili nekad dobiješ jednostavno meni za neke ceremonije kad si mislim joj, pa ne mogu sad staviti tu cijenu i onda mi dođe još veća cijena. Samo ti se spusti i onda to napraviš i onda vidiš, ljudi su spremni. Jer naravno bit će neki ljudi koji će reći za Biljanu neću da dam te pare i to je potpuno u redu. Jer ja isto znam, meni dolaze samo oni koji su spremni sa mnom zajedno raditi i kojima ja mogu biti podrška. I onda je to ok. I tu je samo to mijenjanje energije. Tako da, na početku ti je izazovno jer učiš u biti svoju vrijednost. Ali ta vrijednost kada, kao što sam rekla, da pogledaš koliko sam samo ja, ali i vas dvije, jer vas znam, koliko smo samo vremena stavile i truda i sati gdje smo mogli biti sa našom djecom, ti pogotovo Azra, mislim ja nemam, ali mogla si biti sa svojim djetetom, Ruža sa svojim partnerom, ja sa svojim psom. Ali hoću da to kažem i to mi ne vidimo. I onda u biti spuštamo svoju cijenu jer mislimo pa da to ne vrijedi. Eto. Je, i samo želim dodati koliko smo i para dale, ozbiljne pare dale, koje smo mogli, staviti na nešto drugo. Da. Te pare smo mogli stvarno nešto drugo potrošiti. A samo želim, jučer mi je došla jedna velika spoznaja, zapravo vezan baš za vrijednosti i za novac. Meni je sav taj duhovni rad, ceremonije, energetski, nije prirodan. I to teče. To nema muku oko toga, nema patnju oko toga. A kad to nešto teči, kad je to onako deo, prosto prirodno mi ide, kako to naplatiti? Jer posao je muka. To je nešto gdje ti, stvarno setila sam se u nekoj advokatskoj kancelariji kad sam radila, stvarno nisam želela tamo biti od 9 do 5. Stvarno nisam želela, ali sam dala svoju žrtvu, muku svoju, da ja tamo sedim od 9 do 5 i da budem sa računarom. I onda sam bila plaćena i to je okej. A energetski ceremonije, to je prosto priroda. To je nešto što ide sa lakoćom, što samo teče. Nema muke, nema žrtve, nema borbe. Kako tu sad staviti cenu? I tu mi je tek prvi put došao onako iskustveno, jasno, aha, cena se stavlja, samo što je teže, to cena može biti veća. Znači, što više ne voliš posao, možeš više ga naplatiti. Što ga više voliš, manje ga naplatiš. Jer ti je dovoljna tvoja ljubav i ispunjenost. I bez daljnjeg, ništa bez unutrašnjeg osjećaja. Unutrašnji osjećaj je najvažnija stvar na svijetu. Ali kad dođe Vojvodina, kad dođe ili kad mi dođe Telekom, ne mogu im reći, gospoda draga, mogu ja vam uraditi tretman? Ja para nemam. Znači, to moram platiti. Jer živim u materijalnom svijetu. Tako da, to sam žela podijeliti. Hvala ti. I samo baš da se nadovežem na ovo, ali to je isto to učenje. Da svako ko uđe u spiritualnost, da znaš, ti trebaš da brineš o sebi. Ti trebaš da brineš, baš to, mislim, ok, mi radimo spiritualni rad ili energetski rad, ali ja još uvijek moram plaćati svoj stan, ja još uvijek, imam svoje troškove, zašto da ne? Zašto da ne? Ko nas je uvjerio da ne zaslužujemo, da dobijemo tu energiju natrag koju dajemo? I ja mislim, krećem po sebi, ja sam u svom životu imala, kada je meni neko radio, energetske tretmane, to ne možeš naplatiti.
Imala sam neke gdje mi se život promijenio. Život mi se promijenio u roku od, ne znam, 2-3 dana. Mislim, kak da to uopće, možeš ti staviti cijenu, a to Ruža što si ti rekla, to u biti nemaš ti tu cijenu. Kada ti znaš, ne znam, možda si u nekom velikom izazovu i onda napraviš to što napraviš, neki energetski tretman i energija ti se promijeni i život ti se promijeni. To je, mislim, da daš da platiš 70 eura, šta je to? Ako znaš da ti se život iz korijena promijenio. Jest. Meni je pomaže, na primjer, što radim u zadnje vrijeme, je da definitivno sebi, da gledam to sad ako posao. I prvo sam morala raditi na težini riječi posao. Zato što, naravno, kao što je Ruža rekla, ja sam isto imala uvjerenje, kao što mnogo nas ima, da na poslu se jako moraš patiti i truditi. I to još uvijek radim na tome, ali definitivno sam naučila i učim, vježbam stalno na svom poslu, da uživam na poslu i da radim koliko mogu. Da ne pretjerujem, da ne dajem previše od sebe. I to je isto nešto sam moram balansirati, ali kako to radim na svom svakodnevnom poslu, tako sam samo mi je kliknula ok, pa dobro, i moji šamanski tretmani su moj posao. To nije, ja mislim da ste i vi kao i ja zadnji možda godinu, 2, 3 počeli da spajate ovo što učimo sa vašim životom i onda krene od jedne teme pa druga, pa polako se to nekako spaja. I sad definitivno nekako razmišljam jako puno o ovome novcu i naplaćivanju i tome. I jedino što mi paše u glavi je da sebi kažem, da, to je moj posao. I onda ako je to moj posao, ja znam koliko mi treba mjesečno da platim svoje račune i to mi mora biti baza. I da počnem ulaziti u tu energiju. A to je posao. A posao je nešto lijepo. Posao je nešto što me ispunjava. I posao je gdje ja dajem drugima. Ali imala sam isto jednu stvar što mi se desilo u meditaciji neki dan za vrijednost je, i to mi je isto teško, je da dobila sam uvid da moram sebi dati jako puno i napuniti se sva sa svojom energijom oko sebe da bi mogla davati drugima. Znači biti skroz puno. Sada koliko sam u tom uvidu osjetila da to treba biti jako puno, to nije koliko ja dajem sebi. Ja dajem sebi sad puno više nego što sam nekad davala. Prije sam se stalno trošila na druge, ali u uvidu sam bila trebaš skroz da se napuniš. Trebaš da daješ sebi dok si pun i onda daj drugima. Jer onda daješ puno od sebe. I to je još nešto što ja mislim što se tiče vrijednosti što na primjer učim. I da bi mogao dati puno sebi, moraš isto kad daješ drugima imati neku razmjenu, ja mislim. Evo, tako da sam došla do zadnjeg pitanja. Kratko je kako danas vidite odnos između energije i para? Novca. Ruža, jel ti imaš nešto na to? Pa vidim, evo, trudit ću se da budem što kraća. Zapravo, energija, mislim, novac je energija, predivna energija, obožavam je, obožavam. Evo, ja sam nekako jako volim parice, jer eto, ne iz sigurnosti, iz tog osjećaja da mi trebaju, nego bre, super osjećaj, to je divan osjećaj da ih imaš i da ih možeš deliti i sve ostalo. Ali zapravo odnos sa novcem je odnos moj sama sa sobom. Znači, to je moj odnos zapravo sa parama. I meni se zna jako oslikavati u životu. U kakvom sam ja odnosu sama sa sobom, tako mi se oslika na parice. A to je ovo, ako ja ne znam svoju vrijednost i ako ja ne znam ne proceniti svoju vrijednost, neprocenjivo je, mi smo stvarno neprocenjiva bića, ali ako ja ne znam da zauzmem, da
imam svoju moć u svom sedištu, ako ne znam da se zauzmem za sebe, ako ne znam da postavim granice, to se sve oslikava na pare. Jedan kroz jedan, to se sve oslikava na pare. Jer i pare, novac, je samo naš odnos. Kao moj odnos sa mamom, babom, dedom, strinom, stricem. I samo ono što je meni, naravno, mnogo više mi je išlo ka tome da je mnogo važniji odnos sa Perom, Đurom, Vasom, nego moj odnos sa parama. Jer ovo je odnos koji je bitniji, a ovo je odnos koji je manje bitan. Dok nisam došla u tu situaciju, zapravo u taj trenutak unutar mene same, da moj odnos sa parama je moja oslika sa svim odnosima. Kako ja imam odnos sa svojim prijateljima, sa svojim partnerima, sa svojom porodicom, to mi se tako isto oslikava i na pare. Eto, to je to. Ja, divno. Prosvjetlila si me. Bilja, što ti kažeš o odnosu između energije i novca? Pa, potpisujem sve što je Ruža rekla. Znači, za mene ne postoji taj neki kanal za novac, kanal za ljubav, kanal za prijateljstvo, nego imaš jedan kanal i to je to. I to je tvoj odnos. Kako ti sebe vidiš, kako ti živiš i u biti to što si ti, Azra, rekla, prvo daj sebi. Ne iz tog ja sam pohlepan ili sad ću ja sve uzeti sebi, nego ne. Ajde ti nahrani sebe. Ajde ti nahrani svoju maternicu kao žena i onda rađaj iz te maternice. A to što je Ruža rekla, daću jedan primjer. Znači, ja sam imala jedan partnerski odnos koji je bio karmički i baš u to vrijeme kad smo bili u najvećim izazovima, ja nisam imala novaca. Kada sam izašla iz tog odnosa i kada sam rekla sada ću uzeti svu svoju energiju ka sebi i u biti nahraniti sebe i uzeti svu svoju snagu, onda mi je počelo ići u životu i počela sam zarađivati i korak po korak sam nekako sebe dovela u stabilnost, ali hoću da kažem, to je to. Znači, nema ne možeš ti imati novca, a biti totalno nesretan u ljubavi. Mislim, može se dešavati, ali zato što je to jedan kanal i ako je taj kanal čist, ako ti sebi daješ taj nektar, ako dopuštaš ok, imam uvjerenja, ali ajde počistit ću ta uvjerenja i kada si ti stvarno protočan, onda ti ide u životu i znate i same kad smo zaljubljene, onda nam ide na svim poljima. Tako je, onda imaš i novca i ovce i novce. Da, jer ti u biti ta svjetlost iz tebe sija i ti privlačiš, jednostavno daješ, ali isto onda znaš i primiti. Divno, Biljana, divno. Divno. Nemam puno šta reći, jer ste oba dvije tako duboko i lijepe, divne stvari rekli. Slažem se sa svim i rekao da sam vježbala godinama da shvatim pare kao samo jednu lijepu energiju koju mi koristimo u ovom svijetu da razmjenjujemo neke stvari. I da nije to nešto teško, da nije to nešto ili da nije to nešto što želiš iz neke pohlepe ili da u biti ti daje neku vrijednost kao osobi. Ali da samo osjetim da je to samo neka energija koju koristimo ovako da mijenjamo stvari u obliku papira ili u biti sada meni telefona. I to je to. I stvarno mi je trebalo godina i godina i još radim na tome. Ali definitivno se može i slažem se da ima druga neka strana gdje ti to postane samo neka energija i gdje shvatiš da sve energije su lijepe energije. Kad sve ide sve. Evo, ovako za kraj,
bi vas pitala, jel imate neki ego moment oko novaca zabavan za podijeliti? Koliko treba? Neki, neki, Jedan ili više. neki pare cringe moment. Jedan mali. Ružo, hajde. Ne mogu sad baš, znaš, jer ja bi samo opisala, to je bitnost. Jako sam bila bitna, znači to hoću da lepo se izrazim, pošto ono koliko sam bila bitna, se to stvarno teško može lepo izraziti. Zapravo to je jedan osjećaj koji je išao iz jako svoje nedovoljnosti, jako iz svoje praznine i onda su mi trebali pare, aplauzi i sve, da se moja praznina malo popuni i onda sam ja kao dovoljna. Nisam ja ni tad bila dovoljna, nego samo, eto, služilo mi to spoljno da popuni tu moju duboku prazninu koja nikad nije uspjela biti popunjena. Ali, da baš neku situaciju, daj da se setim neke situacije tako. Evo, hoćeš da ti ja jedno, nije Daj, ništa daj. jednostavno, ali šta mi se desilo kad sam počela da imam par? Znači, zamislite neko ko, ne znam, 10 godina, kad je prvi, kraj mjeseca, ima nula i onda ima... onda kad sam počela imati višak para, i to sam manifestirala dugo, želim da imam višak para, želim da imam višak, ne želim da sam uvijek na nuli. I kad sam počela imati višak, je to tako bilo lijepo iz početka, ali onda nisam ni shvatila da sam se počela vezati, da uvijek imam ekstra. I tako se nakupi, pa ja to potrošim, pa ovo, pa... I odjednom mi se desio moment da sam poplačila neke stvari i da nisam imala ekstra. Znači, koja mene panika uhvatila. A od osobe koja je živjela 90% svog života da nema ekstra, na moment kad sam počela dobijati ekstra, toliko sam se bila vezala, nesvjesno, da, vidi sad ja imam ekstra. I kad je to počelo ići prema dole, mene je uhvatila panika i strah. I tad sam dobila ono, ok, Azra, nisi različita od nikoga, samo zato što si radila na spiritualnom putu 7, 8, 9, ne znam, godina. Ista si ko sve što misle, svi drugi ljudi i moraš proći lekcije u parama, ono, definitivno. Tako da se moj ego onda smanjio da u spiritualnosti, ono, ok, ako nisam tu temu odradila u 3D životu, možda ćeš je brže shvatiti, brže će ti biti jasno šta ti se dešava i da se neki ego stvorio, ali opet je moraš odraditi. Hvala ti, Asra, hvala ti. Evo onda, podijelit ću pa onda Biljana ti podijeli s nama. Jako sam, evo ovo je jedan vezan je za pare, jako sam sebe doživljavala mnogo bitnijom, mnogo duhovnijom, veća vrednost imam u odnosu na nekog ko ganja pare. Jer sam ja duhovna, a on je samo jedan, ne znam, bezveznjaković koji samo ganja pare. Dok mi nije tako se jedan dan urušio moj mali ego, jer mi je jako bio jak ego u toj nekoj vrsti duhovnosti i spiritualnosti. Ako se nije urušio, tako nisam shvatila da mi svi zapravo jurimo, ganjamo, samo svako izabrao svoje cipele. On je izabrao cipele koje se zovu samo parice, ja sam izabrala cipele koje se zovu samo istraživanje sebe, kako god, samo spoznaja, energija. Svako od nas ganja svoje gde se želi pokazati, gde želi više istražiti. Nema niko veću vrednost, manju vrednost i sve ostalo. A onda kad mi se to razbilo vezano za te ljude, da su oni jadni, nevredni, a samo sam ja vredna, tako je zapravo meni počelo da ja stvarno osjećam bogatstvo, ali ne bogatstvo kao mater, nego bogatstvo života. Eto, to je bio onako jedan moment i hvala ti na ovome, jer sam se sjetila da zapravo to mi je bio jedan veliki moment kad sam jadne ljude ocrnjavala samo zato što su drugačiji od mene. Evo, Biljana, podijeli ti. Hvala vam od srca, pa isto slično. Kod mene isto to bilo, ta osjećaj vrijednosti i koliko sam ja vrijedna bila
jer sam zarađivala, jer sam si priuštila ovo, jer sam ne znam koliko fakulteta završila. I mislim, vas dvije znate, ja živim u Njemačkoj još. I naravno, ovdje ti je jedina vrijednost ako ti nešto imaš, ako ti imaš neku titulu, ako si ti postigao nešto u svom poslu. I tako sam ja, mislim, godinama živjela. I onda mi se to u jednom trenutku samo srušilo i tu sam onda po prvi put u biti primijetila koliko sam ja pumpala svoj ego kroz takve stvari, kroz svoj posao najviše, jer tu sam se ja osjećala, pa vidiš ti šta sam ja sve napravila, vidiš ti koliko ja zarađujem, znači što više zarađujem, to ja više vrijedim. I onda odjedanput nulta točka i onda uđeš u ono, a ja sada više ništa ne vrijedim, jer sada ništa, mislim, to isto je ono, ja sad više ništa ne vrijedim. I tu u biti onda istražuješ svoju vrijednost, istražuješ tko si ti uopće i to da se vratim ona na početku, tko si ti bez para i tko si ti sa parama. Jer ako ne znaš tko si bez para, nećeš ni znati tko si ti sa parama ili pare ti samo pokazuju u biti kakav si ti i kako si prema drugima, a prvenstveno prema sebi. Divno. Tako da, to je moj dragi ego sa kojim sam se dugo družila i još se uvijek ponekad družimo. Divno, hvala ti puno, Biljana. Evo, imam jedno zadnje pitanje za vas, da završite ovu rečenicu koja je da mogu reći jednu stvar nekome o novcu i duhovnosti, rekla bi. Ruža. Pa to je jedno i to je najsjajnija stvar. Hvala. Bilja. Budi u lakoći i radi stvari iz srca. Divno. Evo, ja bih rekla, tvoja vrijednost nije u tome koliko daješ besplatno. I tako ćemo da završimo ovu epizodu. Molim vas, pišite nam je li vi osjećate neku krivicu kada naplatite svoj rad ili o novcu i duhovnosti, šta god vam padne na pamet. Tu smo, volimo vas, ljubimo dragi. Ćao, čao.